أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Teala ayta Nisa surəsinin 79-cu ayətində: "Ma asabaka min hasanatin faminallahi ve ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik ve arsalnaka lin-nasi rasulan ve kafa billahi shahida." Allah Teala ayta: "Sina kilgan izgilikler, yaxşılıklar Allah Teala'dan. Hem sina kilgan yamanlıklar, naşarlıklar senin üzündən. Hem jiberdik seni kişiler için Rasul etip, Allah Teala'nın ilçisi etip, Allah Teala'nın dinin jitkirirge kişilerge, hem Allah Teala şahit bulur için jitüşürek, yani Allah Teala barşa nerselerini görüp bilip dura, hem her bir eybirge şahit." Şulayıq Allah Teala ayta Şura surəsində: "وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ." Sizge erişken qaygılar hem bələlər özünüzün qullarınız bilen qılğan, kəsib etken işləriniz üçün hem Allah Teala bir küp eybirlərini gafu etə. Şulayıq Allah Teala ayta: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Bu ayette Allah Teala ayta: "Eğer Allah Teala kişilerini kesip kılgan, işlegen işleri üçün tutsa, yani ceza verse onlarının kılgan yamanlıklarına, günahlarına, yeryüzünde hiçbir nindi hayvanını, hiçbir nindi can iyasin kaldırmaz idi." Lakin Allah Teala özünün rahmeti bilen küp günahlarını gafu ite, hem kay bir günahlarını yaki küp günahlarga keffaratlar bilgilegen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan hadisdegiçe, Müslüman kişiге nindigine ağırlık kilse de, yaki bela kaza kilse de, hatta ayağına qadalgan şenişki de onun günahlarını yuva, onun günahlarına keffarat bula digen. Eğer Allah Teala bendelerinin kılgan amellerine göre cezasını birgen bulsa, şu ayette eytilgençe yeryüzünde hiçbir can iyesin, hiçbir hayvanını kaldırmaz idi. İmam Ahmed rivayet kılar Ayşe anabızdan, Ayşe anabız eytken: "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İzâ kethurat zunubul abdi ve lem yekun lehu ma yukaffiruha, ibtelâhullâhu teâlâ bil hazen ev'l huzni liyukaffiraha." Ayşe anabız eytken, Allah'ın ilçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytti: "Eğer bendenin, yani Müslüman bende turundakiler, eğer Müslüman bendenin günahları kübeyse, hem onun günahların yuvarlık, izgilikleri bulmasa, Allah Teala onu belelendirir. Yani Allah Teala sınar onu kaygılar bilen, beleler bilen, hatta ul günahların yuvar için, yani bu dünyada günahları yuılıp, Allah Teala karşında barganda günahları ezeysin için." Hem Allah Teala aytken, şuna göre: "İnnel hasenati yuzhibnes seyyiat." İzgilikler, yaxşılıklar olar yamanlıklarını, günahlarını yuva. Cerir aytken, Ebul Bilad'den aytti: "Qultu lil Hala ibn Badr: ve ma asabaka min hasenetin feminallahi ve ma asabaka min seyyiatin femin nefsik. وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرِي وَأَنَا غُلَامٌ قَالَ فَبِذُنُوبِ وَالِدَيْكَ." Şu galimge kilip: "وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ." Sina kilgen yaxşılık Allah Teala'dan, sina kilgen yamanlık özün kılgan işlerden digen ayetini okudu hem soradı: "Min suqraydım bala çağımda. Nindi günahım sebeple, ni sebeple buldu iken" deyip şu ayetke beylep soradı. Hem ul galim eytti: "Senin ata ananın günahları sebepledir" deyip. Çünkü Allah Teala eytti, Ayşe anabız eytken hadistegiçe, eğer adam balasının günahları kübeyse, hem onu keffarat kılırlık, onu yuvarlık izgilikleri bulmasa, kılgan ibadetleri, yaki kılgan izgilikleri bulmasa, Allah Teala onu sınıy,
башка әйберләр белән, бәла казалар һәм кайгылар белән ди. Һәм шушы бәла казалар һәм кайгылар аның гөнаһларын юа. Һәм инде ата-ана өчен баласының инде ширле булуы яки гарип булуы шушы ата-анасына кайгы китерә һәм аның гөнаһларын кылган гөнаһларын кәсеп иткән яманлыкларын Аллаһ Тәала шуның белән юа. Әгәр адәм баласы сабыр итсә һәм иман китерсә, Аллаһ Тәаладан икәнен белсә шушы әйберләрнең. Шуңа күрә дә иман китергән бәндә адәм балалары пәйгамбәрләрдән башка гөнаһлы барсы да һәм ул гөнаһларны Аллаһ Тәала юдыра изгелекләр кылган гамәл гыйбадәтләр, яхшылыклар белән. Әгәр инде кешеләрнең яхшылыгы да булмаса, гөнаһларын юарлык, гөнаһлары күп булып, Аллаһ Тәала аны бәлаләндерер һәм шушы бәләгә, сынауга түссә адәм баласы сабыр итсә, Аллаһ Тәала аның гөнаһларын юар ди. Уқба ибн Гамир радиллаһу анһу әйтә: "Қала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت خلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem misal kitirə günahlar həm yaxşılıqlarının misalın. Günahlar, yamanlıklar küp itib işləvçinin misalıdır. Həm soğundan izgiliklər işləvinin misalı bir kişi kebekdir. Ul kişi timir kübə kiygen, yani timir büzralardan turatırgan suğuş kiyimi kiygen. Həm ul bik tar, həm ul onu buadır. Həm şundan soň bu kişi bir izgilik kıla, yaxşılık kıla. Həm izgilik kılgaç şuşunun, yani kübənin bir büzrası ışkına. Şundan soň tağı bir yaxşılıq, izgilik kılsa, onun tağı bir büzrası ışkınadır. Həm şulay itib, ul büzralar ışkınıp, ul buılıp, ulüden, helak buludan imin bula, həm qutula şıgadır. Şunun kebegük kılgan izgilikler, yaxşılıklar günahlarını yuva, bitirə. Əgər indi ədəm balasının günahları küp bulub, izgilikləri az bulsa, ul vaqtda Allah Teala onu bələləndirə. Həm bu bələ ul sınav degen söz. Bələ deganning Arab tilində anlatması sınav deganni anlata. Allah Teala sını ona bələ qazalar jibərib. Həm əgər mümin bəndə şuna sabır etsə, Allah Teala'nın nimetlerine şükür itib, bələlərine, qazalarına, qayğılarga sabır etsə, Allah Teala şunun bilen onun günahlarını yuva. Allah Teala barşalarımızı da imanlı bəndələrdən bulularımızı nasip qılsaydı. Allah Teala birgən nimetlərə şükür qılışlardan, həm Allah Teala jibərgən sınavlarga, həm bələ qazalarga sabır etüşlərdən, həm onların varsa da Allah Teala'dan buluğuna iman getirib, bu dünyada da, ahirette de Allah'ın rəhmətlərinə irşuşələrdən bulularımızı barşalarımızga da nasip qılsaydı. Həm mümin kişi bilirgə tiyiş, üzündə bulğan ağırlıklar bulsun, yeki ailəsində, balalarında, unuqlarında bulsun. Onlar varsa da Allah Teala'dan jibərilgən bəndəgə sınav. Yani ul kişiге jibərilgən tügül, belki onun ata-anasına da, əbi babasına da jibərilgən sınavlar. Allah Teala şunun bilen bəndələrinin günahlarını yuva, həm qiyamətə günahları kimigən xəldə, Allah Teala riza bulğan xəldə irişirgə hər bir mümin bəndə mümkün. Allah Teala'nın rəhməti bilən. Ibadallahi usikum ve nefsi bitaqvallah. İnnallaha ma'allezine ettaqav vellezine hum muhsinun. Barakallahu li ve lakum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves-sami'ul alim, el-gafurur rahim, el-mujibud du'a ve tubu ilallahi eyyuhel mu'minun la'allakum tuflihun.